Maungani guest house and lodge. Vachi va athoyambo. As jina chipinga chingapani. Vachi koya anapaka punda Maria vachi kinga bakwa chilizini kana bakwa shandi. Just before report za shandi ma unati injection niko jina Maungani. Vachi to chimna main road eneyo. Chitarata chito thoma ka right hand side. 2-3 minutes about those come on guest house na lodge. Ndani masera. Masera wudi. Bato. So wudi ni usenge. Nando to. Nando takabone dichifi ulufuno murobe. Ndi vazwerani. Ndi co-founder ya Alway Production. Ndino wala wenda ndaba foinela radavizana nga phone ndichikombeluri Alway Production ide ishoot drama hapa noni Maungani guest house and lodge. This one. Jino sabunga Alway Production yo pedza utamba litambele yabe kulitamba pa noni ro bonori ndikwine rivali buwe. Jino ringato babudzisa thamsi uri vone ba difahani musi Alway Production yota Maungani guest house and lodge yaba ichikotamba litambi hapa. Ne richitomo wana kumbero ya uri wa Alway Production ba kutoda udabachia batamba nditamba lawe pano. Arongo bya umbula rubilo raro. Romo diringa chishipingana no ona problem kala de baite zino kitazone batambe. Ngamanda basizori bari kushuma ngabatwa. Raba nga guest house na lodge zambo kwamba ngapitone bathu badabasha urabone ritanganiza bayini banji dubana du. So kare ne rofazu za ndemori redibana junior nga tusabo bamwe bathu zisina ombadero. Ngamandira ndi iflazo ninga chikwa mudiri niko the service back to community ni banasa kutoda maramba. Ndikazo basa mbadilisa na Alway Production uri ide itambe. Jino Maungani guest house and lodge una bathu banji bane basikopfa dzina mara abaudivi abatubona vangabudza mini muthu ane hatubona uri Maungani guest house and lodge ndipetu witisa wani. Maungani guest house and lodge vachi va athoyambo. As jina chipinga chingapani vachi koya anapaka punda Maria vachi kinga bakwa chilizini kana bakwa shandi. Just before report za shandi ma unati injection niko jina Maungani. Vachi to chimna main road eneyo. Chitarata chito thoma ka right hand side. 2-3 minutes about those come on guest house na lodge. Kamsi ndibendi tanda budze uri musiri chiri Maungani guest house na lodge. Rebare kwamba nga zithu zine zoba jaratani nti. Guest house yashu wonera ane papetu uti woni abana na lodge. Okay. Ndi robamba gaita musi. Lodge yoba yone ye rathuma ngayo musiri chiko ulingedza bo business. Rabona tuziko daza budbari ziko chimbira. Lezi riko di chira kamsi no wona wozine bamwe bathu baita zoneka bindu lenele. Ratama disa na guest house. Pambano ya uri guest house ina luxury. Tidizo ne oroze mandelade. Yo zirongo zaone zo pambana na za lodge na thani uri zine bazona ka guest house. Azifina zine bazona ka lodge. Okay. Kamsa tsumbo. Hange guest house uri na room zina masofa. Room za lodge azina masofa. Okay. Bamwe bathu batakaela zwizo ri bodo dala baba balikoto do awela rune bako no todzula bakutibonera dzibhora ka TV na zwingo zo yanga uri kamsindi yazo zvitukutuku zvine ndangamba ngapambano ya guest house na lodge. Zvino tamsi ndichikopasa tsumbo ndikobva ndofara trip ndi around nga area pano ningavo 2 ya madaucha ndazvifuri unoenda kutosvika one ndingatsika kunosvika tamsi ndi jene hapa none Maungani guest house and lodge ndiawela one
ndi a kona u thusalea musi nga tshifhinga etsho tsha 2 ya madautsha kana huvha ho no vala? Maungani guest house na lodge ishuma 24 hours. Okay. Aweli upana. Okay. Vha ḓa tshifhinga tsho no tshingo kana vha ḓa nga 4 ya madautsha kana nga 12 ya vhusiku. Vha ḓo wana tshumelo, vha ḓo ṱanganidziwa. Okay. Zwino mbadelo dzi fhambana hani musi ndi tshi khou ḓa nga masiari na musi ndi tshi khou ḓa nga 2 ya madautsha? Fhano ri na tshumelo kana ri fara customers zashu nga nḓila yo khetheaho nga hezwi. Sa tsumbo. Ri na day na night. Ndi dzi shift yedzo. Ine day yashu ichiri 5 o'clock nga madekwana kana mathabama. Ri vha ri tshi khou ri ari tshavha kha day. Rine ri vha khou vhala uri 5 uswika nga 10 nga matshiloni iba night. Okay. Customer wa kona u ḓa fhano nga 4 uri pa tsumbo kha musi nga mathabama. Ri ava tendela uri naho ri ichiri 5 ri tshi vha ri tshi khou vala day. Kha ri na si mulango. Nga ḓi bva fhano nga 7 kana nga 8. Tsha ndeme ndi tsha uri customer a tshi bva nga gate la fhano a ṱuwa o takala. Okay, uri a vhuye na matshelo. Customer a ḓa fhano nga 3 nga madautsha kana ḓa nga 4. Na uri tshi zwiḓivha uri i tshi ri 10 o'clock nga matshiloni customer dzi tivha dzi khou fhedza night. Customer o ḓi bva nga 12 nga 1. Tsha ndeme ndi tsha uri customer a tshi bva fhano. Ava yi vha mukhokhonyela vha ri ya bit tshifhinga zwino. Customer khokhonyela. Ari khokhonyela ngauri ni hu vha hu disturb wo. Ndi zwone. Ndo vhona thamsi ri umelenyana kha litambe la Olwe Production. Ndo vhona hafha la ri tshi Olwe Production i tshi khou tamba litambe layo. Huna i vha vhone zwe vha tshi khou ita zwone vha danda vha vhona vha tshi khou fara na script etshila tshitsho vhathu vho vha tshi khou tshitamba vha tshi khou tshivhala vha tshi khou ṱalela hela scene. Thamusi tshenzhemo ine vha nga amba musi vho vhona ila scene kana vho vhona zwo tambiwa hanefhaḽa ndi zwifhio zwine vha nga zwi share na riṋe? Musi ndi tshi khou ṱalela hu tshi khou tambiwa zwe nda zwi tama no to zwi gudaho ndi zwa uri tsha thoma vhathu vha tshi khou actor kana u tamba ndo vhona vhukoni havho nga maanḓa. Nda dovha nda takalela maṅwe maipfhi nda pfa khou ambiwa nga muṅwe wa mushumisani havho uri vhathu vhe ra vha dzhia ro vha dzhia ro sedza vhukoni a ri ngo ri dzhia ngauri khamusi ndi dzi ṱhama dzashu. Ndo vhona vhuḓiimiseli ha vhathu vho no khou tamba kha litambi la Olwe Production. Nda dovha hafhu nda vhona u konḓelela kha muraro na vhathu vho no khou bva vho Elimu vhane vho kona u travel distance nga vha tshi khou ḓa vha tshi khou ḓo tamba. Ndo vhona dedication lu tamo kha musi lo ri vho zwithu zwa Olwe Production zwi aro zwi tshimela zwavhuḓi. Thamusi huna muthu ane u khou vhona kana huna muthu ane a ḓo vhona yenoni video mara ha ḓivhi uri ndi vha kwamisani vha Maungani Guest House and Lodge anga vha kwama ke? Nḓila ya khwinesa ya uri vha swikelele Maungani Guest House and Lodge ri hone kha social media. Fhethu hune vha nga ri wana nga maanḓa hone ra dzula ri tshi khou kwamana na vhathu hangei nnḓa hafhaḽa kha Facebook uri na siaṱari la Maungani Guest House na Lodge 24 hours na hanefho vha tshi tou ṅwala zwine vha khou ṅwala zwone ri ḓo vha ri tshi khou ḓivha uri hu khou itea mini. Vha tshi ṱoḓa tou founa kana u tou whatsappela Maungani Guest House na Lodge nomboro dzi hone dzine khamusi vha nga ṅwala kana vha nga dzi dzhia ri na 081 853 7656 24 hours usiku na masiari zwoṱhe zwine vha nga vha khou humbela zwone kana vha khou ḓa zwone vha ḓo ri wana. Ende vha tshi khou amba kha saṱari ḽa Facebook ndi nga si vhanedze vha khou amba zwone ngori na nṋe ndo vha muṅwe wa vhathu vhane vho ṅwala message kha Facebook ndi tshi thoma u amba na vhone ndo ṅwala message kha Facebook nda ri ndi khou humbela u swikisiwa kha muthu ane nda nga amba naye musi ndi na proposal kha Maungani ndo fhiwa hedzo number same time ndi tshi tou ṅwala nda namba nda fhinduliwa tshetsho tshifhinga so ndi nga si vhanedze hafho vha khou amba zwone. Thamusi huna video kana huna ku clip kune vha nga ṱoḓa Olwe Production i tshi dzhia rumuni ine vha nga ṱoḓa uri muthu ane a ḓo vhona inoni ane ha thu ḓa Maungani Guest House and Lodge a vhona uri musi vha tshi amba nga rumu ya lodge vha khou amba nga room ya so musi vha tshi amba nga rumu ya guest house vha khou amba nga rumu ya so. Huna clip ine vha nga ṱoḓa uri Olwe Production
iye ishute nawo uzwi seconds mara iye ishute izwi dzhenise kha ino interview ine nda vhonera vha khayo ri nga zwi funesa nga maanḓa hezwo nga maanḓa naho ndi tshi zwi ḓivha uri khamusi vhathu vanzhi vha nga vha tshi ḓivha nga Mangwane Guest House and Lodge kha riṋe ndi zwa ndeme uri tshifhinga tshoṱhe ri dzule ri tshi khou ḓiḓivhadza kha vhathu uri ri kha ḓi vha hone ri kha ḓi exist ri kha ḓi vha na tshumelo ine hezwo ri ḓo zwi appreciate nga maanḓa kha vha ri ndi vha vhudze zwine zwo vha zwi na ndi songo tendela uri ndi vha vhudze vha Mangwane Guest House and Lodge uri vha ḓo tou zwi vhona kha ḽitambi ḽa ḽo ḓo ḽa tambiwa okay Alway Production yo mala hetshiḽa script ya tshimala i sa ḓivhi zwori kana i sa thuvha na vhuṱanzi uri i ḓo ya tshitambela gai Alway Production yori i tshi amba na vha Mangwane Guest House and Lodge vha tshi tenda uri i ḓe i tambele ḽa ḽitambya hafha noni yo namba ya tshintsha storyline yari location ine ya ku namba ya shumisa kha tshiṱori i khou amba uri havhaḽa vhathu vhoṱhe kana vhatambi vhoṱhe vhane vha khou tamba hafhaḽa vha khou dzula Mangwane Guest House and Lodge ndi zwithu zwine i nga mfaina no faina Alway Production for uri vhone ndo vha vhudza ngori yo vha i khou ṱoḓa uri vhone hezwo zwithu vha to zwi vhona nga vhone vhane mara ndo soko pfhesesa uri ndi khwine ndi vha vhudza uri Alway Production yo namba ya shumisa Mangwane Guest House and Lodge sa muḓini une yo vha i khou dzula hanefhaḽa na kha tshiṱori a i ngo zwi dzumba uri ri khou tambela gai gai kana a i ngo dzumbela muvhone uri muvhone a vhona ungari havha vhathu vha gai gai ngano vha gai gai yo zwi bvisela khagalo yo teta no to amba uri yo vha i tshi khou tambela kha Mangwane Guest House ya khou tambela Guest House kha room number 7 na zwone ndi zwone zwo ḓi to ambiwa no to ambiwa hanefhaḽa kha story uri ndi room number 7 hafha noni ndi zwe Alway Production ya ita zwone kha ḽitambelo tambiwaho ari khou zwi livhuwa nga maanḓa ngauri hezwo ndi tou vha na u fulufhelo ḽa uri vhathu vho no khou ṱalela ḽitambi eḽiya vha tshi pfha u tshi ambiwa nga room number 7 Guest House Mangwane zwi ḓo ḓivha zwi khou ḓi vhea vhuṅwe fhethu mo ḓo ḓi amba uri hafha noni room ndo vhona tshiṱori khayo ndi khou tou ya nane ndi uri kana muṅwe a tshi khou vhona tshiṱori ḓiri hafha room number 7 noni ya nane ndi khou tou ḓiwana ndo dzhena hafhaḽa lune ri khou zwi appreciate nga maanḓa hezwo ndi tenda uri zwi ḓo ḓi ri vhidzela vhona vhaṅwe vha ri kule vha ḓa vha ri dalela fhano nṋe zwa zwino a thi tu tou vha na dzimbudziso nnzhi ndo pfhesesa zwe nda ndi tshi nga pfhesesa zwone unfortunately ndo ḓa ndi ndoṱhe nda ndi khou tou vha ndo ḓa na mushumisani wanga Witness Mulaudzi mara u busy na zwiṅwe o ya muṱangano ndi wa zwino so ndi khou imela Alway Production yoṱhe ṱhamusi ndi dovholole ndi a ḓivha zwo ri no vha livhuwa mara ṱhamusi ndi dovholole futhi ndi ri rine vha Mangwane Guest House and Lodge ri khou vha livhuwa nga zwoṱhe ri khou vha livhuwa nga zwoṱhe vho ri ita vhathu nga maanḓa na nṋe ri khou livhuwa nga maanḓa khamusi ri tshi nga ḓiri uri na tshiṅwe tshi ḓo vha ri vha tshi khou nyanga u dzhia dziṅwe dzi fiḽimu kana maṅwe matambi vho ṱanganedziwa anytime sa zwe nda amba ndi tshi thoma u amba kha uri riṋe ri shuma nga vhathu ri ṱanganedza vhathu vhanzhi ḓuvha na ḓuvha kusi kone masiari vhane huṅwe vha wana uri hu vha hu zwifhaṱo zwiswa tshifhinga tshoṱhe zwa amba uri arali ri khou ḓa zwifhaṱo zwiswa tshifhinga tshoṱhe tshumelo yashu i vha i tshi khou ḓivhea kha vhathu vhaswa ḓuvha na ḓuvha so ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽine vha nga pfha vha tshi khou ṱoḓa u ḓa vha dovha hafhu vha dzhia maṅwe matambi kha vha ri kwame ri ḓo vha ṱanganedza nga nḓila ine ye ra vha ṱanganedza ngayo vha ḓa vha ita zwine vha khou ita i tou vha khuliso kha riṋe kha dzi lodge dzoṱhe khamusi wo ṋanga u ḓa vha tamba fhano ro livhuwa nga maanḓa na Alway Production i khou vha livhuwa nga maanḓa ṱhamusi ane a khou vhona a si hangwe u tevhela Alway Production kha Facebook if Alway Production kha YouTube if Alway Production u ḓo ḓi vhona maṅwe matambya hanefhaḽa vho thabela nṋe tshifhinga tshanga na vhone tsho swika magumoni hanefha zwinzhi ri ḓo ḓi davhidzana vha thaidzo nga mpala ndaa musi ri tshi khou amba nga rumu dza lodge ri khou amba nga rumu dzo no nga dzedzi heyi ndi iṅwe ya rumu ine ra vha nayo kha lodge yashu ine heyi rumu nga masiari customer vha badela 250 kha heyi rumu nga madekwana vha badela 350 khamusi muthu anga vhudzisa uri why 350 why 250 nga masiari kha heyi rumu okay heyi rumu yo pfhi ndi 250 nga masiari 350 nga madekwana wasi zwo pfhi mini ndi zwone rumu dzashu dzoṱhe dza fhano
vha ḓo i wana TV vha ḓo wana mbete u tamba obvious vha ḓo tamba hafha ri na hedzi room dzina I think again kamera zwiṱukuṱuku zwine vha zwi ḓivha nga hedzi room vhathu vhaṅwe vha tshi ḓa hafha vha ḓa vha khou bva kule khamusi na zwiḽiwa zwo no khetha vhaṅwe vha ḓi tou takalela zwithu zwo no khou dudela yo tshadzhela heyo price wasedza u ri na microwave ri na fridge ino heyo room tshiṅwe tshifhinga vha nga teledza u ḓa na aini kana vha wana a vha khou nyaga u tshimbila na aini vha a kona u ḓa na zwiambaro zwavho zwavhuḓi vha to zwi angananga zwi nga zwi nga matsheloni vha tou ambara zwo dzula zwavhuḓi vha kona u ndi hezwo zwe zwa sedziwa ha dovha sedza upfhi ndi vhuria zwi sa tsumbo vha ḓi ita tshilimo tshavho nga ngomu ngoralo ndi hezwo zwine nda nga vha vhudza kha musi nga heyo room ndi zwone zwine zwa ita uri ite uḽa mutengo we vha u amba mathomoni okay heyi ndi iṅwe ya rumu ine ra vha nayo kha lodge yashu heyi rumu ine vha khou i vhona hafha i ita 200 nga masiari nga madekwana i ita 300 heyi rumu ri ita 200 fhedzi uri ri tou vha na fridge ine musi vho ḓiḓela na zwine vha khou nyaga u ḓivha vha khou ḓi nwela vha kona u vha khou zwi rothodza mu fridge aircon nayo ni yone fhano kha heyi rumu tsho fhambananaho kha heyi rumu na rumu ine ri khou vuwa u sumbedza zwino ya 250 ndi tsha uri hafhanoni a ri na microwave a ri na dzi hangara dzo vhea zwiambaro fhedzi ri tou vha na fridge na microwave na aircon TV sa zwe nda amba ahuna room isina TV pana room iṅwe na iṅwe mbete it's obvious ndi zwa vhukuma zwi nga si konadzea vhathu vha songo tamba hezwo ndi ḓi songo sumbedza mara room dzoṱhe zwi hone hezwo zwithu khamusi ndi hezwo nda amba zwone o tamba vhuhone hapa ri kha rumu dzine dza ita ndaranda musi ri tshi amba uri rumu dza fhasisa kha Mangwane Lodge uri kha maṅwe rumu dzo no nga iyi ndi heyi rumu ita 100 fhedzi heyi rumu i tou takadzela nga maanḓa tshilimo rumu dzoṱhe dzashu dzine dza tandaranda dzina fene vha khou vhona fene musi lune vha kona ḓi khola nga tou ralo ngo ralo sa zwe nda amba ndi khou dola futhi a huna rumu isina TV pano rumu iṅwe na TV mbete ndi mulayo ngori ya welaho rumu dzashu dza ndaranda ndidzi ndi yone mbonalo ya hone hangeno zwi nga si konadzee vhathu tou ṱa une na base ine vha kona u ita zwine vha khou ita vha ḓi tambela shawara ndi rumu iṅwe na iṅwe pano vha kona u ḓi vhona vha kona u vhona uri vho dzudzanya nga nḓila hafha zwino musi ri tshi amba nga Mangwane guest house ri vha ri khou amba nga rumu zwi no nga hedzi lune arali vho vhona rumu dzine vha sumbedza lodge vha ḓo zwi vhona zwo ri na phambano nyana vha zwi vhona na u thoma kha dzi ṱhoho dza mveli yashu uri ndi mimbete yavhuḓi nga maanḓa iyi dzi sliding door dzine ra vha nadzo ndi dzavhuḓi nga maanḓa luxury na ri khou amba ndi khou amba hone hezwi vha kona u ḓi awetshela kha masofa no nga haya vha khou ḓi vhona na dzi bola vha khou vhona mimuvi dzi sofi dzine vha takalela zwone heyi rumu ine ra vha khayo hafhanoni khamusi ndi nga si tshi amba u amba nga aircon dzi TV na dzi fridge na dzi microwave ndi khou ḓi sokou tou ambaho heyi rumu nayo i vhona hafha i ita 350 nga masiari nga madekwana ya ita 450 ndi rumu ine ina shawara mbili ri na outside shower nyana nga hafhaḽa ra dovha ra vha na heyi shower hafhanoni vha ri na outside shower nda hafhaḽa ra vha na inside shower lune a ri khou ḓiḓela na muthu wavho vha kona u vhona tshiṅwe tshavhuḓi vha ḓi phina zwavhuḓi hu sina na disturbance ndi hezwo zwine nda nga amba nga iyo ndo funa uri khou tambela kha shawara ya nga nnḓa kana ya nga ngomu vha u chuza wezo wapha ndi guest house a tshaba Okay.
ndi imwe ya rumu ine ra vha nadzo kha rumu dzashu dza guest house. A i ngo tou fhambana kule na rumu ine nda khou bva u sumbedza zwino. Khamusi phambano ndi ya uri hafhanoni a re na outside shower. Fhedzi ni zwoṱhe zwe vha zwi vhona kha ila na zwi hone. ḓi tou fhambana shawara. Ya. I ita vhugai? Dzi price dzi nga ḓivha dzila. Nga masiari ndi 350 nga vha ndi kona ndi 450. Okay. Ndi rumu na u vhona. Okay. Ndi rumu dzavhuḓi nga maanḓa dzine dza vha clean dzine vha ḓo ḓiphina uri vha vhona dzi vhona. Vha tou pfha vha microwave na fridge nazwo. Guest house rumu dzoṱhe dzina microwave dzina fridge dzina dzi wardrobe dzine vha kona u hangara zwiambaro zwavho, dzi TV, masofa. Hei ndi ri kha ḓivha kha guest house. Hei rumu nga masiari ita 200 rand. Nga ndi kona ita 300. Tsho ita uri hei rumu price i tsele fhasi. Ndi sofa line a ri nalo. Okay. Fhedzi. Okay. Hei zwiṅwe zwoṱhe zwi hone zwe vha zwi vhona nga hangei. Vha ḓi tou fhambana sofa fhedzi. ndi zwone. Okay. Ndi hezwo zwithu zwine vha nga Ndi 200 nga masiari. Nga masiari. Mama ndi kona ndi 300. Phambano i kha sofa fhedzi. Okay. Okay, hei i kha ḓivha rumu ine ya vha guest house. Okay, ndi rumu yavhuḓi nga maanḓa nga maanḓa. Na mimbete yashu ndi yavhuḓi. Vha kona u tou holesa vhuḓi nga maanḓa. Phambano i kha ḓivha na TV. Hei rumu i ita 200 nga masiari, 300 nga madekwana. I fana na heiḽa. I fana na heiḽa. Okay. Yo tsa nga uri a i na sofa. Zwoṱhe zwe vha zwi vhona kha rumu dzine vha sumbedza murahu zwi hone. Phambano ndi kha sofa fhedzi. I vha ḓi fana heiḽa ya 200. Okay. Hezwo zwithu. Okay. Dzi fridge dzi hone, microwaves. U tamba a hu no uri vha ṱuwe vha sa u tamba hu no uri vha ṱuwe vha songo tamba. Zwi nga si ite. Muvhala u nako. Nga maanḓesa. Muvhala u nako. Kosia Peter Martin. Ndiyashuma hapa Mangani Lodge, Mangani Guest House. Ndine maintenance wa chimwe na chimwe, mudagasi, maḓi, plumbing, zwoṱhe zva shanjani changa. Ndiyalivhuwa.